457 لأنقرة لنافچه آلتن داغه بناوه باب شیفا ناوندا ساغلمیا کوچبران هاته وکرن. اف نخوشخانه به آلیکاریه یکتیا اوروپای و هاتیه وکرن و خزمتا پینابرن سوریه ده. اندامو برپرس کمیسیونا فرهکرنا یکتیا اوروپای اولیور وارهلی هاته ترکیه و لگل سروک دلگاسیون یکتیا اوروپای نیکولاوس میر لاندروت سردانا ویدره کرن. سروکی دایره سالمیه کوچبران کانونی ککلیکشی جبو دنگ امریکای آخوی و دا دیار کرن کو به آلیکاری یکتیا اوروپای ev navendana hatine vekirin. Bu merkezimiz اف ناوند لترکیه با آلیکاریه یکیتی اروپای هاتیه وکرن. اف در بتایبتی بو پنابرین سوریه که دبن پاراستنا دمکی دانه لسر ساخلمی آوان تکار کرن. دولت اما جخوا بنگه هاوان چه دکه؟ لید ساسکرین آوانان دا در فتح نافنتوی جیه کی گرنگ دیگرن. سرکشیا و دره یکیتی اروپا دکه. Vekirna van nexweşxaneyan ji aliyê pênaberên Sûriyê vajî bi kêfxweşî tên pêşwazî kirin. Ew vê derfetê ji bo xwe pêngaveka giring dibînin û hestên xwe wihatînin ziman. اسمي مهدي مراد. اسم مهدي مراد بو واکسینکنا کووید-19 هاتمه. جبو کو اف درفت جبوما چه کرنه سوپاسیا ترکیه dikim. ایدی ام دزانن کو جیا کیا کو لسر تندرستیاما راوستا. ya burada hastane Ve de rejbuma penabera nexweşxane tune bû. Me gelekê masî dikişand. Baş bû ku ev derve bû. Em ji vê keyf xweşin. Ji bo ku zarok jin gava nexweş dikevin êdî ciyek heye. Ez ji bo vaksînkirina Covid-19 hatim. Li gorî daneyên resmî li 28 bajarên Tirkiye 178 navendên saxlemiyê yê koçberan hatine aktivekirin. Sedam 56 pênaberên Sûriye ana li van nexweşxaneya derman dibin. Armanceka viya jî ew e ku barê nexweşxaneyên Tirkiye sivik bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.